Si Hari Solomon sa unang pagbasa naghisgot nga dili gyud takos ang Ginoo mopuyo sa templo nga iyang gibuhat bisan tuod og maotoy labing nindot nga templo. Kining atong simbahan og ikumparar sa templong gitukod ni Solomon, muraranig sagbot bati kini tan-awon kadto kagilak-gilak sa mga bulawan, 40 pag yung dakua. Ang grabe gid ba? Pila to katuig lang himo ato, dugay kang himo tungod sa kanindot. Pero niingon gyud si Solomon kay tungod kay nakadawat man siya wisdom, nakasabot siya nga ang Ginoo murag imposible nga mopuyo og lugar nga hinimo sa tao. Kay gani ang langit na hinimo gitos Ginoo dili pa man gani igo nga kanabang maka papuyo sa Ginoo. Dako ra gyud kaayo ang Ginoo ikumparar sa langit ug sa yuta. Unsa nakaha kun anhi sa tinukod lang sa tao. Murag ambisyoso ra kaayo ta. Motong mapaubsanon kay si Solomon nga mihangyo, pero Ginoo bisag ingon ani ni ibaw man kung gamhanan ka, bantay kining maong templo. Unya ang mga tao unta nga mutan-aw dinhi, muampo nganha nimo pinaagi aning maong lugar, imo untang paminawon og imo sang bendisyonan. Og mao ni ang atong gisunod nga mapaubsanon tang muhangyo sa Ginoo, dili ta magpaka-arogante. Kana bang murag mo diktar tas Ginoo nya kung di pa gyud ihatag magmahay-mahay pang dayon pag-ingon nga sam ning Ginoo ay di man ta paminawon ana. Unsa man ka Lord wa ka kakita sa akong kahimtang ana. Di ba na man wa mo anang batasana. Sige kag simba nya imong banan nangabit di ay. Nya ampo kag maayo nga di na gid unta siya mobalik siyang kabit napun-an hinog ikaduha. Ang sa may resultis Ginoo. Sige kag simba, palit pa kag slot, hug pa ka dinis kolekta, dagko kayo. Nya pag board exam nimo, hagbong dayon. Orang imong anak baka ni board exam, hagbong dayon. 40 pa gid niyang tuon. Ang sa may atong isulti. Yaw-yaw ka. Mahay. Pari, sige baligyag slot, way ni palit. Yaw-yaw. Mahay. Wa tay angay oy. Dili kita angayan. Muna niingon man diri pagsulti sa atong kuan kaning atong tubag sa Salmo. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. Higugmaon ra gid nato ang iyang puloy-anan. Di ta mo undang kay na may uban yun, di na kong simba eh. Wa may ipik, wa man ay Ginoo, may pag sunod taring way Ginoo ni asinso pa sige simba way nahimo eh ana biyaan na nimo higugmaa lang gina ang puloy-anan sa Ginoo. Nya sa atong ikaduhang sa atong ebanghelyo si Kristo doon na siya buot ipatinaw unsaon nga mapaubsanon ta atubangan sa Ginoo samtang muanha tas templo. Kinsa man ang taong mapaubsanon? Kinsa man na siya? Para ni Kristo ang tao nga dili tigpakaaron ingnon. Dili ba tigpakaaron ingnon? Ang taong pagarbuhon tigpakaaron ingnon na ang taong mapaubsanon muangkon ginas tinuod, musaksi ginas kamatuoran. Melingi ana imong tupad. Ina matinud-anon ka. Ina. Mura ba na isagad nako dayong example kanang imong buhok tinuod na. Kanang imong kilay tinuod na. Kanang imong naong tinuod pa na o nagpakaron ingno na lang ka. Ana ba? Kay daghan na to tigpakaron ingnon na ay dalaga murag minyo
siging patukhang sa uyab ug sa kabit. Naasay minyo, murasag ulitaw, siging panguyab. Di ba? Di gyud matinud-anon ba? Naipare, murag ulitaw, patsoy-choy, ngadto dayon. Nguyab dayon, tambutang pagdagkong alahas ngani ani, murag drug lord ang naw. Niya pare di ay. Anamang di ta magpakaron ingnon nga kuan, nasa mga tiguwang patina-tinas buhok aron batan og naong niya tiguwang og linaptan. Anang ay ayaw pagpakaron ingnon. Ano bang tinud-anon ta ba? Nya kinsa may matinud-anon be para ni Kristo kanang maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Kay matud pang Kristo kabutig pakaron ingnon mo. Sige mog simba pero ang sugo nga inyong gituman, ang sugo sa tao, dili ang sugo sa Ginoo. Sugo des Ginoo magpalaygit ka. Sugo des Ginoo nga mangiskis mong kilay. Sugo des Ginoo nga mangural ka. Sugo des Ginoo nga maningil ka ng utang. Sugo des Ginoo nga ikihan animong imong silingan nga ning lapas sa imong agianan. Ha? Sugo nas Ginoo. Mao na. Ingko di sa noy, unfair sana. Kinsa lagi gasugo nimo? Sige, unfair. Kinsa may imong gibasihan nga unfair? Para maguna pa beauty pader. O sige, pa beauty. Kinsa may imong gibasihan nga pa beauty na, nga beautiful ka ana. Di ba? Doon na bayay ikaduhang klasis templo nga gihisgutan ang atong Biblia nga gisulti ni Kristo, gisulti ni mga apostoles. Wa ni gisulti ni Solomon. Kaya pa man siya katugkad ani. Pero pag abot ng Kristo, si Kristo na mo inisulti ani. Kinsa may tinuod nga templos Ginoo nga adto siya gyud mo puyo. Ang atong lawas templo sa Ginoo. Si Solomon miangkon bisag nindot kay ning temploha nga akong gibuhat, sige kog ampo ug unsay akong ipamutang dinhi, pero di pagid ni angayan. Basin baya kita gasige tag panindot sa atong lawas, pero ang Ginoo di ay nagsigig ingon, bati ang imong templo. Giluod ko sa imong templo. Ngano man kay ang atong kasing-kasing masinupakon. Hinomdom mo sa templo katong gahapon, di ba di man gibutang ang Ginoo katubang arkas kasabutan. Wa man siya gibutang bisan diin lang sa templo. Dunay butanganan didto sa labing balaang lugar diin ang kirubin nagpandong sa iyang kamot. Sama aning ato ba, di ba na diha ang tabernacle ni adinhi ang altar. Kamo naara mo diha. So kanimo labing balaan nga lugar kay anhi ko dinhi ang Ginoo mahimong buhi. Kining gabi sa patyonon man pero ang Ginoo dinhi mabuhi. Anya labing balaan ni. Sa ato sang lawas isip templos Ginoo, dili pwede ang Ginoo ibutang lang nimo sa imong dapit, sa imong tiil, sa imong lubot, sa tungtong nimo o ang Ginoo ni pili og labing balaang lugar sa atong kinabuhi o sa atong lawas. Unsa man? Ang kasing-kasing. Gusto siya ang heart maoy limpyo. Sige kag serve diri simbahan, nya gakusmod imong naw. Unsa man na? Kumusta man imong kasing-kasing? Nindot? Sige kag simba dinhi. Unya, sige lang sa kaditong pangasaba, yaw-yaw sa imong mga anak, mamalikas pa. Kumusta man imong kasing-kasing? Mo na imong dadon dinhi? Mo na imong papuyas Ginoo? Ana? Sige kog lupa-lupa diri. Nya sige sa dekong kasuko sa Kristan. Ingon sa mga sakristan kana mo nay tarunga diha, mo nay tarunga. Kana ba check up po na to. Nakauyon bang Ginoo sa atong templo? Sama usab nining ato din hindi pangbuhat, do natay mga rules, liturgical rules. Unsay bayong ibutang sa simbahan. Dili ni basta-basta nga mamutang lang ta dinhi tungod kay gusto ta, tungod kay mao na ni ang ato rong trend. Mangonsulta ta, mao nang mangutana kita sa atong mga liturgist, mangutana ta sa atong worship ug sa atong in charge, Father Brian Brigoli, sila Father Glenn Guanson, sila Father Mar Balili, mao man ang mga authority sa atong kaning liturgical nga mga symbols,
and places. Mangutana kita, di lang basta-basta mamutang tadiha. Kay unsa ra man sa niya akong abilidad wa man ni ayo. Karon gitudloan ta mo ni ron natay stained glass diha, napay mga stained glass diri, porting stained glass. May gani wa ni mabungkag sa kuan. Pag-adto nako sa Lourdes kagahapon, nagmisa ko didto. Ang ilang dako kay dihang katong simbol bita des atubangan, nga pahak-pahak gipang tipak-tipak ni Odette. Pero nanoy nabilin dako-dako nga porsyon, pero gipangkuan yun, gipangkuhaan ba? Maging ato agyud makuha hapit lang langkata diha, pero nakaamgo tingitos Odette isa Sacrament of Holy Orders man diay maikog kong father, nibalhin dito sa Odette. Dirim ta to sa gisigig hapak, nibalhin dito nya kadto na sa gaburot-burot ang si San Vicente Ferrer, nya kaamgo tingito siya nga San Vicente Ferrer gaana siya, Odette ngadto. Wag ta gaana man kamot ni San Vicente. Gaana man, Odette dito ka. Dito dayon siya speakas. Ngadto sa bahay sa kapitan, sa dito ka. Ngadto pa dong tudlo. Pag abot dito, di man malangkat, ligon man. Yung mas Odette, lisod sa niya, kay kapitan ko nigod. Di ni mo da. Di tayo, joke-joke lang ako. Pero ang Ginoo magbantay man na siya sa iyang templo. Labi na yung gipahaom nato. Ngadto kaniya. Matud pang Solomon, bantay kini adlaw o gabi. Kung bantayan sa Ginoo ang lugar nga simbahanan, labaw na gyud ang tinuod nga simbahan nga mao ang katawhan. Bantayan tas Ginoo. Sagdilag nasakitan ka karon, sagdilag naghila ka karon, padayog sunod sa sugo sa Ginoo. Ayaw usab-usaba. Sama aning giingon ni Kristo, giingnan mo tahura ang inyong papa ug mama. Tahura sila. Nya kamo dayon mo gingon. Labi na gyud masuko kasi imong ginikanan, bakay nam sa mga ginikanan mga buangon gud. Naay ilingian na imong tupad be. Ingna unsa man kabuutan ka nga ginikanan? Naa ba? Nya kung dalaga ganin sa kumusta imong ginikanan, buutan? Ingon ginam sus. Di palang ginikanan lami abiyaan naanay mga yun anak nya naay mga anak na constable na sila muingon sila ako ni nya bisag nagkalisod ang ilang ginikanan di sila mutabang nya ila ding himo-himuan kuno og kaning rason ako ning ihalad sa Ginoo katungan nga kurban ila na ditong kuan ila nang kanang kunuhay sa kultura ba ihalad ko ni sa Ginoo wa na ko'y kwarta para itabang sa kong ginikanan kay kining akong kwarta halad ni sa Ginoo ang Ginoo na tag-iya ani porting lagutan Kristo ingon na siya kinsa may gasugo ninyo ana nga tungod lang ang imong ginikanan wa na kaganahi di ka motabang nila rule gid na why kondisyon anak tahura ang imong mamag papa nya kung kinsa tong dili motahod patyon tanawan ng anak nga di mo tahod sa ginikanan tungod lang kay naglagot siya tanawa patay yung kinabuhi anang tawhana wa nay kalipay wa nay kalinaw gubot sad ng iyang pamilya kanang mga anak nga di mo tahod og ginikanan nga buangon sa gayo kay natakdan sa kinaiyas ginikanan nga wa say tahod sa iyang ginikanan magtakod-takod man na oy, bisan pag mamadre na, bisan pag mapari na, mga buangon gyapon na sila. Muna'y maghatag og kagubot dito sa monasteryo. Kanang pari nga way tahod siyang ginikanan, di isa na kamaong mutahod sa Ginoo. O niya, 40 anak kabati o batasan. Nga, tanaw-tanawan ning misa. Sige, hada ba niglato sa ginikanan? Lagot biya sa nisma magpapa. O tanawa karon. Di ba magkurog-kurog ang lektor? Magkurog-kurog ang sakristan. Ngano man, ni amang tatak sa akong kalagot sa akong mamas una, wa na ni nako tuyua. Kultura na ni, amura bag nature na ba? Struggle na ni nako. Pero sige kog bawi, di lagi love your mother. Sigihan kag lato sana. Hapit mo abot na po katuig, piti-piti lang kas lato sa kaning sangas bayabas ana. Wa ginay pagmahal nimo ang ako bang kana nature mo na inisog para di nakalatuson amo na ini kasipyat bisag kamalag period suko dayon ana bisag bagting lang suko dayon ta perfectionist kayo kay siging hapak sinang ana na lisod
pero ako gining bawion nga bati gining batasana. No na, mangayo lang sa kong pasaylo, ngayon naging na, okay ra pa diroy, ay, sunod na sang adlaw, tuwa na sad. Ngayo na sag sorry, okay lagi pa diroy, sunod adlaw, tuwa na sad, anay sa unsaw ni pari ay, man mo man yung Paris priest, kilu'i lang na yan, dali na ka ni mawagtang. Bitaw, magpasaylo ay ta, kinsa bagod nato'y way bati, kinsa bagod nato'y way mga gitawag og brokenness, na ay tanan oy. Pero dili na siya imposible nga ato na siyang ma-overcome tungod kay naaman ang Ginoo, pasudla lang siya. Bisag sakit, tumana lang. Kana bitang mga sakristan din o kana mga server nga murag yung naglagot nako, kana bang mapikha nako ba? Kusmod man gid sila naong magtan-aw nako. Ana bang uga ba? Nya magtan-aw bitaw ko nila nga kanang wa sila kabantay ba? Nya magtan-aw kung adtos lain, hamag-hamag sila didto, hamag-hamag ana nya enjoy kay sila. Inigabot nako mo ana rin. Mana ba? Sakit ba ya? Sakit oy. Inigsaylo ko nako, magtagoy-tagoy ra ko nako. Mao na ni epekto sa imong ka-istrikto. Mana? Nako, sakit ba ya Lord? Pero ako lang ning bawion. Ako lang ingnon sa kong kasing-kasing, bisag inyo kong isnab, it cannot change my love for you. Dahin ko. Di man sa kumuhilak, may mag-uyab ka mo, di man, uyab pa to, hilak ako. Anao na lang, mo to'y akong pamawi. Yan yung mga lektor, nga makita dyo ko nga maningot ba, maningot, inigabot dito, kanang ako'y ali ragod, kantaha ragod, unsa pa dir, nakuha looy, uglain ganing pare, relax kay sila, enjoy kayo, sakit ba ya? Pero, sao man yun, maon man gini, atong dawaton, di ba? Mao sa niya akong pamaagi sa pagbag-o sa akong panaad aron di ko ma-discourage kay kung magsigi kog compare na ma-discourage ko muundang na noon ko no mao sa na kamo naman sa panahon kamo mga asawa magmahay mo sa inyong bana kay mas tiksan patong iyang kabit kay kanimo ana ina lang sakit ba ya Lord pero hangtod sa kamatayon higugmaon kuning panuway dako ana panuway man na, gisuway man ka, gisuway ka ba? Ana, higugmaan. Kamo sang mga bana, inyong asawa, siging yaw-yaw, mura na lamog anak, mura na lamog dili bana, ay, na lang sakit ba ya, Lord? Nya ngatos iyang silingan, ngatos uban, nice kay siyag tinagdan, ngatos ari sa simbahan, tagdon ginyang pari og maayo, ayuhong yung tagad, nya ang rin ako, singhagan lang ko, sa maning asawaha, pero sagdi lang, Lord. Ako gading higugmaon maintag mauna ni kamatay nako haron mailisan ko niglain katilaw sa tao mga gentle ba sipiat mangita ni muram nigyawa ang baba ni pero ako gini higugmaon hangtod sa kamatayon akan na mo'y makapabag-o na to lipay kay Ginoo natay struggle ba no og mo na makapanindot sa atong templo nga ang mga anghel moingon dayon in relation to us hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo gamhanang Dios. Nindot kayo. Yes, nindot na ta.